Tunakaribisha mtoto wetu Edwin Sifuna Jumamosi kuja hapa Kakamega ili afanye mkutano wake wa amani na amalize kwa amani. Tunaomba yule mtu ambaye amesimamia hiyo mpango atafute sisi bodaboda viongozi, tukae atupe mpango ni wapi tutaanzia na ni wapi tunapeleka huyo mheshimiwa ili afanye nini, aendeshe mkutano wake, na sisi wenyewe tutakuwa tu security. Asumbukani ya kwamba anaenda kuchukua askari, sisi wenyewe tutajitolea kwa security ya kuchunga mtoto wetu ili afanye mkutano kwa njia ya amani, tena amalize kwa njia ya amani. Kwa hivyo Sifuna, karibu Ingo ili uweze kuambia watu jambo ambalo uko nalo, na sisi tuko nyuma yako kama bodaboda wa Kakamega. Yale ambayo ilifanyika Kitengela, kama sisi tulisikia vibaya sana na hata tukashitumu hiyo kitendo, kwa sababu mtu ana uhuru wa kufanya mkutano mahali popote. Huwezi kuzuia mtu kufanya mkutano, so mtu ana uhuru wa kufanya mkutano mahali popote, na hiyo tumeshitumu hiyo kitendo ni kibaya sana. Serikali muangalie maneno na muweze kuchunga mikutano ya wanasiasa upande wote.